Is-siġillat il-ftehim bejn żewġ kumpaniji tal-blockchain jufandu OKX li bejnietom ħolqu kumpanija sussidjarja li ser twaqqaf Malta l-ewwel borza tal-blockchain fid-dinja. Dawn iż-żewġ kumpaniji ser joħolqu kumpanija sussidjarja MSX li ser tkun qed tinvesti fit-teknoloġija tal-blockchain kif ukoll tingħaqad fis-sħab ma' kumpanija oħra ntiżi f'dan is-settur li dejjem qiegħed jikber. Tkellimna maċ-ċermen tal-Borza ta' Malta, Joe Portelli, li enfasizza dwar il-fatt li twaqqif tal-borza tal-blockchain hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha fid-dinja, kif ukoll li kemm hi kif ukoll il-kumpanija sussidjarja ser riservu ta' alternattiva ġdida għall-investituri sabiex jinvestu permezz ta' tokens siguri. The blockchain is changing the world the way we know it. In essence, it's a database. It's a way where you can trust transactions. It means that we can re-engineer how stocks trade, we can re-engineer how people do banking, we can re-engineer how people do shopping, registries. We're saying to the world is that the Malta Stock Exchange is putting its money where its mouth is, and we are really committed to this technology, and we're going to turn Malta into a blockchain island. Preżenti għall-iffirmar kien hemm is-Segretarju Parlamentari kif ukoll il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna. B'referenza għad-dikjarazzjoni tal-Awtorita Bankarja Ewropea, il-Ministru tal-Finanzi qal li r-rapport sar sabiex isostni l-pożizzjoni li kieku kienet fiż-żarbun tal-Aġenzija kontra l-ħasil tal-flus l-FIAU meta dawn nagħmlu żjara lil Bank Pilatu sur-riżulta li ma kinux qed isegwu r-regolamenti sew u għalhekk ġie sanzjonat. Fid-dawl ta' dan, l-FIAU tathom twissija u allokat perjodu fejn ġew irregolati l-affarijiet. Il-Ministru spjega kif mat-tieni żjara l-affarijiet kienu kif suppost u għalhekk ir-rapport tal-Awtorita Bankarja Ewropea tkellem dwar il-passi li kienet tieħu hi. B'risposta għal din id-dikjarazzjoni, il-Ministru semma kif id-deċiżjoni hija waħda appellabbli u li bħalissa l-FIAU qed jieħu l-pariri legali kollha sabiex iwieġbu għal din id-dikjarazzjoni. Nistennew l-FIAU jagħmilha u jweġibhom għandu żmien ukoll iktar twil biex jappella għaliex din jekk iħossu illi l-EBA ma mxietx mal-proċeduri kif għandha timxi biex teżamina dal-każ, hija allura il-każ jaqa'. Ġifieri wieħed irid jistenna lill-FIAU b'mod indipendenti u seren biex iwieġbu għal dawn l-affarijiet li qalet l-EBA.